I veliki pozdrav svima mi došli na video klip na mom YouTube kanalu. U današnjem video klipu ću vam pokazati šta se sve nalazi na desktopu mog računara, to jest na pozadini mog računara. Prvo što možete primetiti na pozadini mog računara jeste klasična pozadina za Windows 7. Znači ja sam pre nekih 2-3 dana prešao na Windows 7 pošto mi je na Windowsu XP pao sistem, pa mi ga majstor podigao i usput instalirao novi Windows. Znači sada ću vam pokazati šta se nalazi na mom ekranu od foldera, aplikacija i programa. Tako da krenimo. Na početku je tu prvi folder je folder Qt gdje se nalaze svi fajlovi, bukvalno i svi dokumenti s računara. Onda ovdje imamo neku ljubičastu ikonicu gdje piše CPU crtica iz. Ja ne znam šta to znači, ako neko zna neka napiše u komentaru. Onda imamo Recycle Bin, to je korpa za otpadke koja je očigledno puna, tako da ćemo sad sve to da izbrišemo. Onda imamo VLC Media Player, to je besplatni program za reprodukovanje audio i video snimka. Onda imamo ovdje jednu fasciklu, to jest folder gdje piše audio. Tu ja stavljam sve moje audio klipove, to jest sve moji klipovi koji su već u nastanku, to jest post komentari bukvalno, koje imam odvojeno od gameplaya. Onda ovdje imam folder, to jest fasciklu za upload i tu se nalaze dva klipa koja tek trebam da uploadujem. Onda ovdje imamo jedan folder gdje koji glasi postavljeno, što znači da se u njemu nalazi klipovi koji su već postavljeni na YouTube-u. Onda pored imamo još jednu fasciklu, a to je video. Tu više se nalaze gameplayevi koje ja trebam da editujem i renderujem i tako dalje. Onda ovdje imamo NCH Suite, što znači tu se kupuju razni proizvodi od screen recordera do raznih photoshopera, video editora i tako dalje. Onda ovdje imamo klasičnu ikonicu za Skype i pored Skype-a imamo Google Chrome. Onda ispod imamo YouTube downloader preko kojeg ja snimam, to jest preko kojeg ja skidam neki video s YouTube-u 720p, to jest u Full HD rezoluciji. Onda ovdje imam Bandicam sa kojim ja snimam, ali ne snimam trenutno, to sada nebitno. Ovdje imam video editor, znači editor sa kojim ja editujem, i Bandicam se usput otvorio, sad ću ga zatvorim. I ovdje imamo još jedan screen recorder, a to je Debut Video Capture Screen. I što se tiče Windows 7, znači ima prelep dizajn, sviđa mi se dosta što su promijenili ovu ikonicu za opciju start, to je za isključivanje, i što su promijenili totalno dizajn. Naravno imamo ovdje vreme u donjem levom uglu, trenutno je sada 2 sata posle ponoći. Ništa, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se sviđa, like, share, subscribe, vidimo se u sljedećem klipu, veliki pozdrav.